Hayırlı irtihar dostlar. Selam Yerman Hüsler. Aygül менен Rüstem Hazar Республикабыздын ең мұңлы, İng semli. ең yemli тапшырыуында сәлемләй. Suplar televizyon Yerman konkursun başlayбыз. Шулай итеп Ерман Хәйсе достар. Nihayet biz Suplar bәйгенең 3-нче турына аяк баттык. Исегезгә төшәбез. Тәүге 2 турда бәйгечләр үзләре теләгән йыр башкарды. 3-нче турда берниндәй дә яңа йыр булмаячак. Һәм бу юлы кызлар малайлар безгә Өфөгә дә килмәячәк. Ә без уларга барасакбыз, кунакка. Һез диләүдә безмә эртәбез. Әйе, уларны йырлатырбыз да, бәйетербез да, һөйләтербез да, һәр яклап фанарбыз да. Шулай итеп, тәүге конкурсантыбыз игътибар. Baymağımdı bayak dider altın qala gümüşke Bay bidiləkin maqtanmayız bidige düşkən ölüşke Киләһе финалистыбыз Гайса Рәхимов. Танtarga bay яктан баймактан Гайса 2нче класста укып йөри. бар яктан да өлгөр егет. Яраткан шөгыле йыр әлбиттә. Распевайся просто немного. Танауға еберен, көпсерен танауға еберме, еберге тырышма, көкірекке ебер. Ми, дейді. Ғайса бик хислі малай, бик мұңлы малай. Ол ерлай ала хәзірге эстрада йырдарын, Раил Үмітбаев хамағырақ, Радик Юл Яқшин хамағырақ етіп ерлайға мүмкін. Шулай да халық йырынан айырылмай. Ол халық йырын бик нескә матур итеп башкара. Мына башкорт халық йыры Кара ат, Ильяс, Емелеккәй тауы дигән бик күләмле, зур күләмле йырдарды башкарырга ярата. Гайсаның тагы бер ярткан шөгыле бар. Уны инде барыһы белә. Беренче турга килгәндә үк әйткәйне бит, аттар яратам дип. Короче, мен кара ялда туттум да. Менен тиген ошай алдын күтәрде, ошай өрөлө, бер күрүк хукту да. Мен алып үлтәнле. Юртып сөпүйтем, мен ташана скындырай. Юган машан. Юртып жүгөрүн. Егеттің күңелендә эйәрле юганлы ат ятар тизәрме әле? Шулай, Гайсаның эйәре лә, югәне лә, аты ла бар. Мен бәләкәй сактан аттарды яратам. Хыялым күп итеп ат үрсетергә. Хыялымды тормышка ашырып барам да инде. Менің иң беренче биям колоны менән, уның исеме Валентина. Ол 12 апрель космонавтар көнендә туган. Шугалага Валентина Терешкова хөрмәтенә Валентина дип исем кушкандар. Ана уның тайы, ана колыны йөреп ата. Без күз иткәс аларды өйргә сыгарып җибәрәбез дибенгә. Һәм аның хуҗаһы була, хуҗаһына ай һайын акча түләп барабыз. Ол аттарды караганы өчен. Ол аттарды карай. Һәм кыш итеп күрттәр калыная башлаһа, без аларды алып кайтабыз. Олар йөрү күрттелә. Олар ябыга инде. Одак йөрү. Бүре аю булакта сыгыла ихтимал. Тышап ебәрһәң бүре ала. Тышамаһаң улар үзе яклай ала инде. Бүре ана түбәнге яйык баягында барында кабансыз каяла йөрүне бултыр. Төрле хәлдәр булакта булганы бар. Нимә эштәһең ат кәрәк. Ат менән йөргәндәр бит инде элекке вакытта техника ул хәтлем булмаган. Хәзер генә техника бар. Аттар да хәзер мәлдә лә кайһы йөрдәрдә кәрәк була. Кайһы бер осракта. Мына минең биям йөри. Тайы, колыны. Хәзер мин ага колым менән тотам аны.
Ат хола ашырға ярата түрлі нәмелер. Бөлақтандарақ кел, хәбір. Амына оның айғыры йөрөй. Кел. Айғыры кел. Хәзер осында көтәгід мен барып тұтқансы. Айғыр меңе ер ау. Мына менің биям йөрөй. Валентина, кел. Келме. Илнар өлектен бармай тұрай. Келме. Валентина, ма. Кел. Ма. Кел. Ма, кел. Тұр. Апирал юганда апир. Бұл үйірдің айғыры. Достар, көрдегізме? Егіттерді ат жібейді. Әдегі тағы бір тапқыр қарайық. Ол әд бұлдайым. Аттарды бүгін тоты болманы. Олар күзге табан шулай қырағайға әйленілер. Соның өсін бүгін бияны тоты болманы. Мен түрлі іштер башқарам. Әсе үйді болмаға үйге ұтын ендірем. Мәктептен қайтқа сейсемді. Қыш болға сығып қара айтадылайым. Малдарға бесен халам, малды қошқұртты қарайым. Әсе қайтуға сейдірлеп қоям. Дәрісін діл әдірлерге өлгірем. История оқшай, музыка фәндін оқшай. Түрлі фәндер оқшай. Малдарды қары керек. Хүйір келген. Haydi kел. Хүйір қайтқан. Haydi. Yerdə indir gerek. Haydi, gel. Asıqqandır indi. Gel, Halise. Yine de. Ғайса мәктепке барматылық, балар бақсағанда ерлай башланы енді. Ол ең бірінсі ерлаған ері оның қобайыр болды. Сибайдан қайтып келейінік. Шонда өдінсе өреніп қайтты енді. Шонда ерлап қайтқаста, шына хаман ерлап өрініне бірінсі классқа оқырға барғас, оқтосығы. Шоны ешеттеп ерлата башланы енді. Сәхнеге сағарып ерлатам дегес мен аптырап кеттім. Ол ерлай біле мәне ол деп. Ерлай біле, үші несек ерлай біле ол деп, оқтосы шылайтып. Тәугі тапқыр, оны сәхнеге сығарып ерлата башланы енді. Бұлай үйде енді менің бірінсі ярдамсым. Мал қарау, отын ендіру, отын ярау, оның елкәхінде. Мен оны өдімді көдалдым, мала келтір алмайым. Мен сәхнеге сыққанда ең тәуді бек толқынландырды, қалықтырандырды. Тамашасылардан қорқыттырды. Шулайтып, яйлап. Сәхнелі ерлап өрендім енді. Шынан конкурстарда қатмастым. Язғы
тамсыларда катнаштым. Һәм унда урындар алдым, унда 2 тапкыр катнаштым. Икеһендә лә урындар алдым. Минең иң зур еңеүем Ирандык моңдарында булды инде. Унда йырлап, халык йырын йырлап, 2нче урын алдым. Миңа халык йырдарын музыкальный руководителем Раил Сафаргали улы өйрәтә. Ул мине булган ергә алып йөри. Йырдар өйрәтә. Сулпыларга ла шул алып йөри. Йыр өйрәтеп. Минең йырдарым күбеһе әси турында һәм талгын йырдар күбеһе. Чөнки әсидәр турында йырдарды яратам. Шуның өчен әсидәр турында йырдар һайлайм. Рәхмәт йырдарым, әсәем һиңә, иркәләп һөеп үстергәнеңә. Дөньямдың яме, һин бит әсәем, һиннән моң алып, йырлап яшәйем. Дөньямдың яме, һин бит әсәем, һиннән моң алып, йырлап яшәйем. Ата йордының һин бит йөрәге, балаларымдың һынмас дирәге. Дөньямдың яме, һин бит әсәем, һиннән моң алып, йырлап яшәйем. Дөньямдың яме, һин бит әсәем, һиннән моң алып, йырлап яшәйем. Рәхмәт йырдарым, әзәкәемә. Кайыкка һалайм утынды. Ушундамы? Инде сәстерімді аларды киме, уйлама әсәйін, артық турында. Болындан үткен сәскәлерге көй йылдыз әсәй, минем
Бына Гайса Рәхимов белән дә таныштык. Уңыштар теләйек финалистыбызга. Баймак егете оҡшаһа, дуҫтар, шулай уҡ бәйләнешкә инеп, уның видеоларына лайктар ҡуйығыҙ. Ә без артабан киттек. Киләһе конкурсант менән танышырға әҙербеҙ. Рәхим итегеҙ. Минем исемем Илина, фамилиям Габдрахманова. Миңә 10 йәш. Мин килдем Красная Горка ауылынан, Нуриман районынан. Китә ҡыҙҙар тыуған илдән, тыуған илдәрҙән. Бер хәсрәтһеҙ бала саҡтан иртә көндәрҙән. Миндә китәм йыраҡлашам ғәзиз йәндәрҙән. Әсәй моңо һаҡлап ҡалған йырлы таңдарҙан. Минем класс. Минем укытучы Акузина Раля Раисовна. Без класста 19 кеше. 8 малай, 11 кыз. Миңа математика, русский, литература, физра, рисование оҡшай. Әле безнең этика дәресе бара. Бу фәнне без әле яңы гына укып башладык. Мин физкультураны яратам, күрә төшөргә яратам. Мин яратам йөгөргә, беренче урын алам, биргә яратам. Элинаның ниндәй фәндәр яратканын, нисек укыганын белдек. Дәрестән һуң буш ваҡытын нисек үткәрә икән? Ҡыҙыҡһынайыҡ. Көнде дәрестән соң мин төрлө ҡул эштәре эшләү түгәрәгенә йөрөйөм. Әйҙәгеҙ минең белән. Бу минең уҡытыусы Лариса Земфировна. Мин мында эшләйем төрлө әйберҙәр. Мин хәҙер эшләйем топиарий. Топиарий ул бәхет ағасы. Бу кружокка миңә бик оҡшай. Ул ҡыҙыҡ. Мында бик матур эштәр эшләйҙәр. Кис ултырып ҡыҙҙар, сигеү сигә. Һәләтле кеше бар яҡтан да һәләтле тиҙәр бит. Элина ла шулай. Район мәҙәниәт һарайына йәйғор балалар бейеү ансамбленә бик телләп йөрөй. Елена беҙҙең 6 йәштән сәхнәгә сыҡты. Иң беренсе сығыуыбыҙ яҙғы тамсылар конкурсында булды. Беҙ ошо конкурста сығыш яһарға ризалыҡ бирҙек һәм Еленаны әҙерләнек.
Һәм ошо сыгыш яһар көндө сәхнә артында безнең кызыбызның сыгыш яһарга вакыты еткәс кенә кызыбыз безнең елап ебәрде. Мин сәхнәгә сыкмаем, мин йырлай алмаем, мин куркам дип. Хәзер мин әсә кеше буларак нәмәшләргә белмәдем, тик шулай да каушап калмадым. Тиз генә барып кызыма бый-быйбын курсагы алып килеп тоттырдым. Һәм ошо курсакты кулга алгас, минең кызым куанып китте һәм нисектер үҙен йыйып, сәхнәгә сыгып, матур итеп йырлап сыкты. Һәм ошо конкурста без дипломант исемен алдык. Илина 3 йылдан да артык шөгыльләнә. Илина йырлай, шигырьдә һөйләргә өлгерә. Үзебезнең район мәдәният йортыбызда узгарылган һәр сарала ул катнаша. Һәм аның һәр сыгышын халкыбыз, балалар, олылар яратып каршы ала. Бу минем Ратмир абый, бу Раян абый. Сәлам. Сәлам. Минем гаиләдә 4 кеше. Без гаиләдә 3 бала. Апаем Диана, кустым Илназ һәм мин. Апаем 11-нче сыйныфта укый. Кустым Әкият балалар бакчасына йөри. Мин буш вакытымда кустым белән яратам уйнарга. Бына булар минем үзем эшләгән эшләр. Мин моным әниемә 2 март бәйрәменә бүләк иттем. Ул миңа бик охшай. Менә бу кулышым мин сезгә бүләк итәм. Зур рәхмәт, Илина. Бүләгең бик матур. Дуслар, әгәр дә Нуриман кызы охшаһа, бәйләнештә безнең төркемгә инеп, уның йырларына фикерләрегезне языгыз. Лайктар, ягъни лайыктар куярга онытмагыз. Ә без бүгенге тапшыруыбызны тамамлабыз. Киләсе аздала тагы 2 конкурсант белән танышырбыз. Очрашканга тиклем онытмагыз. Моңлы илдән коты бар. Хушыгыз!